CCN in nan kut kan in tlai na Thawngchimnak kan van ngai than lai CNA le CDF Tangti phun hani Cikha Khua an laak chinram kul Tonzang peng Cikha Khuapi SA sira rang skhan chu mai ne lai ko a CNA le CDF Tangti phun hani mai in an khang i Khuapi chu an ukchang tia thai ase mai ne lai khat a Cikha Khuapi SA sira rang na chu helicopter in Tonzang Khuapi a thial an si Cikha sakhan a SA siral kap tom pal le ZRA na an tang tia thai ase Iran President le Foreign Minister Helicopter Cansualnak in Nunnak aliam Iran President Abraham Raisi le Foreign Minister chu Helicopter Cansualnak in Nunnak aliam tia AP ni alangter mai ne lai kwa a Iran President le Foreign Minister ni an ichit mi helicopter chu chum le mimmai atam ngai nak ramri tlang par pakhata atlaw Iran ram mi bom tu phuni an kol I mai nikul a chun helicopter arok di mi chu am mu I am panhi in an nunnak aliam tia Iran ram ni am fe ter chang tia thai ase Tonzang Khuapi laak kahdohnak a CDF-Hualngoram in Nunnak liammi Ralkap Hma Ngaih Zau ruakthlahnak antwa chinram kul Tonzang Khuapi laak kahdohnak a ramle mi phuncha Nunnak apetu CDF-Hualngoram in Ralkap Hma Ngaih Zau chu mai nikul a tlamtling te in rokvoinak anto chang tia thai ase Tonzang Khuapi laak kahdohnak a CNA le CDF Tangti phu chung in Ralkap pali ni ramle mi phuncha a an Nunnak ampek Brotherhood chungtel MDF ni avoi nak basic military training and lim Brotherhood chungtel MDF ni anto mi avoi nak basic military training ti poi chu mai na lai suri a maram hunram pakhata anto tia thai ase hi training hi AA ni impact mi ase training di poi anto lewa hin AA lai in tombo ngai tu upate council upate le tol chung in nulapa ni antalpi nanak kong chu MDF ni anlangter kanilom kanitong thanti na lai